Kini kedai Dashan Meghalaya bagi petang somai pi baro sya kini ketup kubor mita ke janmin. Shoban pai segi kubor ke bebnya ipit shwai yakimat pekongsan. Baro ar ki an ke sorkar pedeng bat sorkar jela ki yak ket kum ki mat jong ki belada lupa ki bedai bat ke kam kai brio ong ba Presiden Tensong. Buat ke sorkar jela ya ke jeng ai jeng mut jong ke IIT sepang kadam bat ke jeng king umyam ong UIT mondal. Ka sorkar kalashim kia halor ke projek boarding hakinshi ong UIT mondal. Ka UDP kan kinthok persya ke sorkar jela ong ba lakmen rumbui. Bat Ompunan Jing Shisha halor ki kubor bami ban bujili no da ke MP Berim ke agah thagi sama Raja Sabah ong Presiden ke NPP ke jela ubah Presiden Tensong. Ki kubor ki babnya usembut Menteri Rangba ke jela ubah Presiden Tensong ubadai kmi ikatanat kampok hieng ul ajeng mut ia ke jengdon kamban bishar biang ya ki aing beladon lupa ki bedai bat ke kam kai brio. Haba ajeng keren ha kejeng pelipat ba ke state level conference on human trafficking balapan long da ki pulit ke jela ne kesngi ubak tensong loong bagi anjong ke sorkar pedeng bagi anjong ke jela banyak kon ya kini ke kam kai brio keladan lupa ulapan pau ke jengdon kamban penklanya ki an ke beladan lupa ha ke jela ki wei pat ke belai don lang ha kini ke sngi ki kentup ya ke menteri ke tenat an ke kong amprin lingdo ka DGP ikong Ida Shisha Nongrang ke chairman jong ka MSCW ke kong Yaman Lang MCM ki he pulit pat ki wei Menteri Ketenat Boarding UIT Mondal ulapan pau ba ke sorkar kebut rinti ke jeng pethak jong ka IIT kat haduk pan omsya iki kali he ban yai ling ba ke jeng kieng dam ha umyam Mondal lapan pau ha kilap patai kubor belasania ha ka IIT nak benta ke jeng temu bat ke jeng kmi benya ban khanglat iki kali he ban yai ling ba ke jeng kieng dam Pemakalong benta lasya iki kali ki bakia haduk kendai metric ton ban yai ha ke jeng kieng dam ulai thuk ru baka sorkar kalatung yaki nong ai jengmut banwa daki wei pat kilat kelenti kaban peniso ko umyam bat kanong ba shalong. I want to tell you very straightforward. We have engaged an IIT for giving us the technical feasibility for allowing the vehicles passing through the bridge. And we are exactly doing what they have told us. And as per our consultant, they told that no vehicle more than 9 metric ton should be allowed through the bridge. That's why we are restricting that. Menteri Ketenat Boarding UIT Mondal ulapan pau ke simbaar ba ke sorkar jela kadang treating bad pentikna bakan penbi ke projek boarding ha ka wak kenshi kan ik jengkran kalong hadian ke jeng kedua bat ke kenhon na ke Joint Committee of Local People on the Kinshi Hydropower Project kabala panjang syai halor ke jeng temu jeng ka sorkar ban penki imbyang ya ke Kinshi Hydropower Project Stage 1 Menteri ula banjur ba ke sorkar kadang yai ne ke projek penmi boarding ha Kinshi Pagkadang persyang ban wat ye kilat kelenti ban shimti bat sedang ya kenik projek. Uba Zandi Mirthong usketri ke Joint Committee of Local People on the Kinshi Hydropower Project. Ulapan pau ke jeng angnut ke jong kinong syang shnong nakabentaban sedang ya kenik projek bat ulapan jeng tip halor ke jeng ya chaprang jong kenik projek. Nagbiang juni ratawa pa yagan ni project day pan stand koy biang sin nang makamlog ejeng bentoy nakabanta pai pa so katong katang gaju ade se ye kacela i baroy nama ku magi menta kacela mikraji katon kacing kedu boarding ke besar kai dalam pointang nadu penai Oktober senek terter nadu penai April kumdu dan nagbiang juni la tepat sorkar bakate balik kloy hakabade bani menta. We are working vigorously to see that some power project comes into the Kinshi basin, and I am very happy that they promised
promised that whatever cooperation is required, they will be extended. There was a fruitful discussion. We are looking forward to see that some power project comes into the Asia. Ka United Democratic Party kalapan pau ba kejela Meghalaya kelayo I kejengkio ko ba ompat GE menu-menu hakini ki henriu nyos nem hapo ke sorkar MDA. Undang yalam keseng UDP uba lakmen rumbui ne kesi ulapan pau hakila patai kubor ba keseng watla kade ke badon hapo ke sorkar sinrop jong ke MDA kan kenran din ha ke ban kentho ke sorkar lada don kinu kimat ki bakta e keroi ke par kejela. Ula ong ru ba ka UDP ka badai ka seng san pertai ka bala rem tam ha ka jela kadang persang ban klan bat ne ya ka nong rem jong ka swak election banwan. Ula ong ba u ang nuot ban yo I ka UDP kum ka seng ka ba kelum ya ka Meghalaya om ban perkheng tang ya ka rilum Khasi bat jaintia. There is no question of anything which hold us back. If there is any issue which we have to criticize the government, we will do it because we are here to see that to strengthen the democracy, to strengthen the governance of the state. So whatever thing which we see that it affect the development of the state, it affect the prosperity of the state, we will not hold back. We will criticize the government. We are a coalition partner. Ka election shiteng samoy hagam begre kalong hadin ka jing in okam jong usaling isang mau blasha ajit kum MP betmai na kabenta Ketura constituency. Ka tena election jong ka jela kadang penkre ya ka baipol ka badai ban penlong shwa ka sautrik uno pra mentau snem. U Dr. BDR Tuwari habakren sekelap patai kubor ula pentikna ba baro ki jing penkre ki longkat kum ki jing petha jong ka election commission jong keri India. Utiwari ula ong susu ba ka tenat election jong keri India kasi baar kalapan long ke video conference pat ke tenat election prepare jong ke jela ha ka ba kaladon ke jeng pen kala lingkot kerpang ya ka thop kerteng jong kinong thep vote na ka benta usnam 8,000%. Whenever schedule of the by-election will be declared by the Honorable Commission, we are fully prepared. All the needful measures are being taken care of. I can't predict when schedule of the commission will be declared by Honorable Commission, but in any way, it have to be held within 6 months, so before 4th of the December. Ka Society for Urban and Rural Empowerment hakabenta jong ka kum kanong ai jingi kai nakabenta ka Meghalaya State Skill Development Society kalawan ra ki but thamai nakabenta ban ai jingi kai ya kisamla. U Dr. H.H. Morgan ubalong ukli ka sure ulaong ba kim kwa pan penbiang ya kru kompanya jong ka mil training ka bujulong hindray hakajaka kata ki kwa ban thau thamai bat ban wanra ya ka butre kam ka thamai bat ban pin impat ya ka kon muke ka badai ka jiksnai ki khun ban reu jong ki penar. Ya kani ka jing ai jing hikai ka bashi benai la penlong ha Society Training Center ka badon ha thulu wanya la thalabo jawai. U MDC buat belong ru unong yalam jong keseng Kongres ubak pensengan NSM nin kesengi ulapan pau ke jing sosi ke jong u halor ke jing let penyeso dangshen lembat armut ki parad khot sya keseng NPP. Hakabai day bat kani ke jing wan mi no jong u Dr. Celestine hakamat ka MPCC ka khat riu trik mentau benai wat adin bo la de pha ya ka shithi ban penyeso sya keseng NPP rengkat sa armut ki MLA ubak pensengai ulaong bakalong ka bam ya hab yu Dr. Celestine ban lek kumta bat kalong ka bam la ban pedang uba si mula ong ba ka MPCC kan yai peteng ban bishar binya kumnu ban pendrekam ya ki kendon an hak be day bat ka jingdan benta ki MLA hakum kita ki jingja Pias tu lalu ko ki para jumai ki ba ka jing sisangi tak berarti menetela ka Kongres family tapi ba ki mi no naga parti kadang dia suka jing snow diau naga lengi no dau dia ta tenre nilai orang ba nilai ya yang tiga tu aga saya masih mah nak try ke apa ile aga disutu ujung tu but ni ba no tuli ka sulong tang
Hadian pelatung ya kakong idashisha nongrang kum kahek pulit kejelah nen kesingi kur nongrang kalaya lumlang hati rot sing Memorial Hall kabedon ha pendeng yong mairang mat penkop burom ya ka haba ajeng kran kan kesingi ikong idashisha laken tu kinong kit kam jong ka kur nongrang uhnyo trep bekin wa jeng tip shushu halor ke jeng sapriang jong ka kur nongrang hakani ke jeng lang lai don lang usi pretendent of police about Maxwell BCM ki pulit ke district kinong kit kam jong ka kur nongrang pat kiwe Hadian bon teli kijing ujor na kinong song ba kinong abdukan kanong Port Town Shopping Complex. Karib Hoy People Council kala penlong kijing jurip mentah kasni. Hadian jo kijing toket lalap kijing kibedei ba karukom penyat ya kini kejaka ken tupru kijing bamla ban maromot. Ya kini kijing let jurip laya lamdu presiden ka RBPC ken tupru ki dekot ke council. Kilalap ya ki shipun ki jing dunai ki bakentup ke jing bumdon ki pankhana ki babiang ke jing bambiang ko bat ke jing shakri boarding ka bamla banshania haga kerwash kilap thai kubor u president ka RBPC uba Jason Lennox nongrum ula penpau ya ke jing binyau dak bapatai ya kani ke jing long jing man badon kam ban shim kya Ka Sarkar Meghalaya ka angnut bangkitiu ka hydropower project ka Meghalaya but wat ikilat kelinti penting kena bakenang mi syuk kum kini ke project hakani ke jela. Menteri ketanat boarding u 80 mondal menta kesingi ong ba ka Sarkar ka pediang sobhai ki riu shimet ki balak penmi ki hydro project ha ka jela. Ong ru ba ya ki power project ki badang sateng shimpat la pendam no ta ka Sarkar pat tang kat tu kat ni teli ki MOU ba ketanat penrekam ya kini ki project la pendam no. Mondal ula ongru ba kadon ke jenge kren bat ke NTPC bat nipku mat sedang biang dia ki hydro power project. We are as of now engaged with only central public sector units like NTPC, NIPCO and all these things. We are open to private power producers also if they want to come and invest. We are looking forward to see that some projects from there. Ka Sning Block Congress Committee kalaya lum jingalang ne kesingi bene kren sani halo ke jingpet seng dangshan u MLA Congress Dr. Celestine Lingdo ka National People's Party ya kini ke jingalang la pelong Sning bat lai shim benta da baro kinong hilang bagi khot joko Sning Block Congress Committee Haga kerwash kilap thai kubor hadian ketika jenge kendo u President joko Sning Block Congress Committee uba Rocky Marwen ula pentikna bakaseng Congress ha Sning constituency kadang yai long kowe yai ne ula banjur baka jingraj u Dr. Celestine Lingdo ban peneso syaka NPP kadai ka jingjit shimet bat shimladon ka jinge kren ne jing kershan hapo ka party shwa ba ulet peneso Ikwa bagi thu pi man pensyai sapi ba ka jinglet jung MLA ka jinglet jung MLA jung kade ka rai jung ushimet ba ka party congress ka jung Muslim Block Congress kamdan benta AAUM hakani ka rai ka jung kata kade ka bang apa man pensyai ka Muslim Block Congress baro kinong kitkam kibadan hangi hakmat jung Muslim Block Congress jung district kinong kitkam jung youth congress jung Mahila Congress kinongkit kam jungko area baro ninang yang ne kum ka party congress kum Muslim Block Congress Committee President kaseng NPP uba President song ne kasni ula ong ba kamdon kanu ka jingshisha ka khubor ba kaseng kathmu ban bujli no da ka MP barim ka agatha ke sangma la de jabo MP ka Rajya Sabha ba minta Dr. WR Kharlukhi urai ban i no shwa ba kasamo trekam ban riu snem jong kan kutno hau 8,000 apun riu habai krem kinong tho khubor uba tin song ula ong ba ukwa ban tip kumno kum kani ka khubor kami barah kanu kanong rim haba kali hatu u Dr. Kharlukhi ula rai ban i no ya kam da kinong rim shimet ula ong balada ka de kanong rim shimet kan long da ka we pat kalenti utai president ke NPP penpan ula pen scam baka de ban long lingba kilat ki babiang katakan aku mau presiden jong parti kamdan
nanti kata kat kubur naik ni kata it resign for what no benda balik you na Lapo ay continue show. Personal cause. dia kata tengam tip lega kadon ku kata ka personal issue ka personal problem kata kaya we tak made ban ya tru purpose de ban ha ya ka jing petip dari ke jing kerpat dari ka city let's say sha ka authority jo party tam tangila mereka Ka NPP kelapan pau ba ka angnut ban yoi ya ke sorkar sindrop MDA 2.0 ka bakila thau bakan pendap ya ke samoi tre kam bapura ke jongka. Usembut Menteri Ubak Presiden Tin Song ulapan pau kila patai kubor ba ke MDA kan pendap ya ke samoi tre kam bapura wat hadin ba ke NPP kelalong ka baklan bor da ka jingeso jo ki laingut ki MLA ke seng Congress. Shushu Ubak Tin Song laong ba kum State President jo ke seng don jing tip AA halor ka jing pen kelai ka kenhon menteri. Ulaong ba ubriu pa biang tamban keli kini ka jengkeli ka day na menteri rang ba ka jela na mar pa ka day ka hok ka jong u halor ka jengpen kelai ka kenhon menteri. Haka kerteng ke MDA ngin pendep ke kada. Kata ka keren dak bahasa ke dan. Ka komitmen jong ka parti NPP kalau bayar ka MDA ka bengilat ha ngin perkut full ke kada. Kita kemana obi dang de presiden jong parti ngampi kata pula ban keli nau chief ni sai don la se kata dengan de ka prerogatif pada jong chief minister ban ong ba la se ban yanu ban penrum minister la ni yanu ban I department view la ni kumnu ban la se ban ong ba tos ha ki min sok thai ben de kata bro kam de ka kam jong ni na Mentang ini peti ke jenglong jaman kesimedeng hanong ba shalong. Kajing shit kalong arpuai point lai degree Celsius kajing kret kalong khat riu point iwe degree Celsius kajing sngam kawau kalong kandai punri na kashi spa akpor min step at prapra na kashi spa akpor janmit kajing hap slap kalong saw point kandai milimeter kalak banot kajing hap slap ka ba malu mala ba kajing tit uperthat haki babon ki jaka. Shaban poi shobukut jong thup kubor ni pet biang sisi ne akimat pokongsan. Baro ar ki ain ke sorkar pedeng bat sorkar jela ki yat kat kum ki mat jong ki beladan lupa ki bedai bat kekam khai bril ong ibak Presiden Tin Song. Bot ke sorkar jela ya ke jing ai jing mut jong ka IIT syapang kadam bat ke jengking umyam ong UAT mondel. Ke sorkar kalashim ki alo ke projek boarding akenshi ong UAT mondel. Ka UDP kan umkin thok persyak ke sorkar jela ong ubak lakmen rembui. Bat om don jing shisha halor ki kubor ke bami ben bujlino da ke MP berim ke agatha ke sang Maharaja Sabha ong Presiden ke NPP ke jela ubak Presiden Tin Song. Ti perlok ketung lapoi syak bukut jong tup kubor jing mata ke janmiet hadu bende syambiang bat pila syai ke singi kublai pi baro. अधिक समय से ये संस्थान युवाओं को कौशल और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण